Walang Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agtali na si bibiyag, dito'y barukong ko. pinangarap. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo ta biyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata niyayat. Sonata ni Aya. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Aya. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangin dayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti maudi apaset ti makalawas apakasaritaan arapauluan. No ayat kag panduray. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be. Sir, kumpirmadon ti atap kong iti Dayaris House ti pakailumblimbangan ti droga. Sige, sir. Makamulangan nagitipan na kabagi ti lindag. Katiti ko makabiita na panawan. Sige, sir. Sir. Bye. Amok nga damang sipsipot kanyak. Ang mga nugat atapon ni Randolph kanyak. Inuga po iti panagsilos na katpabasulan na asyak ti kapuna. Iti panagsinadakin ni Margaret. Masapul nga da makaagaw iti imatang na. Tapno mayaw awan ti daka sa panggap na kanyak. Sana po't kit di amabudang. Ni Margaret. Kasan tayo to'y. Siyak langan di masidagkan ko na. Oh, Daniel. Kunak no nakapanaw ka na. Anya pa lang tararamidam dito eh. Talaga ka di mon kayat ang makita na. Apay damagam day ta kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Awan basol ko keng ka. No apa ingin limad ko ti kinasaludadok. Adda ka po na. Lading itiklang tajak pa'y may bagaking kayta. Makamu ka. Awan mat ti masapol nga ipalawag mo kanyak, Daniel. May ring paskulakid di na kita raramidak. Umadayo aktan. Naragsak kanto si Koron. Nusan nakon amakit kita. Sige, panawan kan. Rumbeng ka di aguran nak Margaret. Sapay kumata maawatam to ti amin. Intun dumtang ti umno panawan na. Masakit anak iti pagpakitang kanyak. No ambom lakuma. Ang nasurusuro kan ngayatan. Ngamamok sa anak amay kari.
Talaga akal kalaban nakdayta Daniel. Saan na ang maadaywan ni Margaret? At dapay kit di atap ko. Asaan nga inikat ni Mrs. Roa? Nalimad asursurutan na ni Margaret. Maikanak tula ang itinapintas agundaway. Hello, Borsyo. Habay. Anya ti kunam. Ngam anya ti kaadda dagiti pan nakabagi tilintag dita. Saan na mabalin detoy? Bilinam dagiti kakadwa. Lapdan nyo dagiti pan nakabagi tilintag. Saan nyo nga ipalubos ang makaasidagda? Among matanda ramidam. Kabaalan nyo dayta kini Banjo. Bye. Urakin iliw tinariknak iti pan nakakita ka ni Daniel. Kasla mapilipilitan pa ngay masidag kanyak. Kasaritak ni Mami. Margaret, nagkita kayo gayam kini Daniel. Dayta ko matibagak kada kayo, Mami. Adda ka di masapul ang maamuak. Ibagak ka ni katipon no. Saan ko kay dikat ni Daniel? Nalimod lang asursurutan na ka. Apay nga aramidan niyo, dayta. Tsak mawatan tirik na kiya. Agtip-tipayo ak. Amo ka naragsak ka iti pan nakakitam kini Daniel. Mami, anya ti sasawan niyo? Makit-kita ka dagiti batam. Saan mo kuma? Ngayon po tirik na miya. Kat, anya ti kaya ti yung aramidak, Mami? Siyak, ti umasidag ka ni Daniel. Umdasad, dagitir aramitan na. Tapno maiparik na ti panagayat na kan ka. Maburbur tiyanak pailangan ka ni Daniel, Mami. Panagkunak. At dapay sabali nga ilimlimad na. Talaga ang alibtak dagiti tao ni Randolph. Idinamnamaan da asan da akabalan dagiti pulis. Naglibastan. Kat awan tinaala apang manaknak. Daniel! Apay, Juna. Ada ka di da kasi napasama kini Margaret. Saan amay panggap kini Margaret da ito? Ni Randolph, kukuha na kanumat da jay rest house arinaot dagiti pan nakabagi tilintag. Di tagayam ti padamag mo. Amukan. Katawang kano tinakita da nga illegal iti rest house ni Randolph. Daniel, Napay ngumisong ka. Kasta unay danag mo itay. talaga di mo may limon tirik ng kini Margaret. No at tadakas ama pasamag kat kwa na. Siga ti umuna ama kaam mo iti daytoy. Girl, I need you. I need your love. Nagbidot ka. No panunutam nga inawagan ka, takayat ko nga agsinublian ta, Randolph. Ada na patagapagsaritaan ta. Urayan ka dito'y balay. Bye.
Anya pa lang di pagsarita nyo kini Randolph. Mami, saan nyo ka di anadamag ti panang raot dagiti pulis iti rest house na? Anang wisan na idi kanyak. Nangago, gamawan ka no matinaala da pamanagnak. Saan kayo madanagan? Amangan no iramraman na ti bodega nga inaramat na itinagsugpunan yo ang negosyo. Talaga nagbitutak iti panakiayan ayat ko kankwana. Kunak no pagsaritaan tati maipanggap iti ayan-ayat ta, Margaret. Mamati ka kadi, iti pamadakas da kanyak. Apalan dalaan ti kinabaknang ko. Saan araw tindag iti pan nakabagi ti lintag? No awan na kay tik-tik kadakwada. Aramid lakit din ni Daniel daytoy. Apay pa basulam ni Daniel? Talaga kayat nakapadaksan ti logo. Apay pa ilang aramidan na dayta. Idinto nga imbaw imo lang araw dun ti panagayat mo kinkwana. Jack magustuhan da ita nga ibagbagam Randolph. Ad tala nga umadayo ti riknakkan ka. Kaya't nasawan. At dapay lang nabati arik ng kanya. Saan aday tati kayat ko pagsaritaan ta? Amok, madanagan ka ang mga numairamraman ti buddigayo. Ana usar para itinagsugpunan tayo ang negosyo. Tapno mapukaw da ita panagduadam. Kun panagbutang mo, agkuyog ta. Amang ano panunutam ang makisinubyanak kan ka nagkuyog ta? Kuyugan na tatikayan ayat mo. Huray na sakit ang maimatangak ti kinaragsak yo. Awan relasyon mi. Kasaritak to ni Mami. Dagas gayam ti panagkitkitam kanya. Awagak tulatan ni Mamin. Winog pa syarak to iji opisina yo. Kay bagtasibagpat kan, Margaret. Itay pa urayan na ka ni Daniel. Naimbagarabi, Margaret. Mami, panawan na kami latan ka ni Daniel. Kaya't ko adwa kami lang agsarita. Sige, tama pa nakagpay sa gana iti pagpalami isyo. Dito'y ka namang rabi, Daniel. Huwan, ma'am. Kagkuranak pa lang ni Margaret dati na sinubatan. Parang kablaw ko kung kuhan. Daniel, amok analimad a sursurutan nak. Uray sa dino ti papanak. Agtungtong palak lang itibilin ni Mrs. Roa. Ngam no kaguranak, gapit iday tabanag, awan maramidak. Napatag tinang payabakan ka, Daniel. Agkuyog kami ka ni Randolph amang pasyar iti bodega inton bigat. Kaya't ko asurutan na kami tinalimad. Matungbalay da. Agyaman naktadapay lagayang panagtalik mo kanyak. Kuntaway ko man ni Daniel. Apay ngamin anam na magdaton kanyak. Kagkurak ti bakik. Ni Daniel. Adda ka ti di mo naawatan ka dagiti bilin ko kan ka. Kahit ko kumana papao ti panagsarita ta, Margaret. Apay. Anya pa lang ti pagsaritaan ta. Adda kahit kong ipotnukin ka. Ngumsan pa yada ito iti umno agundaway. Mabalin nga danton kay mo dingak. Inton may patungpal ko ti amin. Talaga maburbor tiyanak. Adda ka di pa'y naskan ama-amwak may panggapkan ka. Sige, maturog ak manlangan. Sige. Bye.
Numarik na lang ko man ni Daniel. No kasano ti kinaragsak ko ita. Nasukimat yun iti amin na pasat ti budiga, Mrs. Roa. Napuka yung matngatan ti panagdwadwayo. Pasensya ka lang kuman kini Margaret, Randolph. Mamati ako nga dadagiti umapal amang padpadakas kan ka. Dakkel ti atap ko. Nga adda pa kainaigan ni Daniel. Mabutang nga ta nga agsinoblan kami pailaang kini Margaret. Randolph, saan akong gagpayag? Agoy kailangan, Mrs. Roa. Sige, muna ako. Ni Bruno tinagtiks kanyak. Nakita da ka no ni Borsyo ka ni Banjo dayjay at Daniel. Bilin lakit di daytoy ni Margaret. Pelpilitan nak. Girl, I need you. I need your love. Panagkunak, agpada kayo kin ni Margaret iti marikrik na Daniel. Si kalaang te kurkurang. Masapul ni patungpal ko pa iti nang ibaunan kanyak ni General Ermita. No, pudno day tanga atap yo. Ay, napagkat kayam day jay Arandolp. Awan pa'y mati na alayo apam managnak. Nasikap dagiti tao na. Nga madan tumutla pagpatinggan. Daniel, no nga ta ipudnum laangan kini Margaret at tao nakatisigod anangato nga opisyal ti military nga adaan iti detective agency. Kaya't ko amamuan nanto. Inton makimagan ni Randolph. Napagkatar aramidam, Daniel. Amok. Ta sisiimunak ni Randolph. Ngam agin na kami. Mapurbor tiyanak at talaga ka ni Daniel Jonah. Kas lalakad, ado ti palimad iti biyak na. Ang mga nadaam mo, tanasingad nga gayam kayo. Nasa isaya at madam no isutik kasarita. Kinasarita ko. Ngam, saan na akayat nga iboksilan? Madam, kistayan pa na itong par, madam. Kitam! Dagiti lalaki ang naglugan itinaybalangan ako sa iti sanguta. Dakas lakit diti panggap na kita kadata. Pilitan na anong patiritaw di kutsi. Daniel, agyaman naklaunay kan ka. Margaret. Nasaan ka, dimtang? Ang mga nudagas ko man tinapasama. Saan ka nang agsangi? Ada ka ni tinatalga da kasasahan. Diyak to'y palubos ng dadaka sa mapasamak ka. Agsipot tay ayateng ka, Margaret. Excuse me. Inakdanunan ni Mrs. Rowa iti kusina. Jonah, dandanikan na iramraman. Kasta una yung nervyos ko ita. Kunak na danda ka sa mapasamak ka data. Sige, panawan kay Pai. Sige. Dakkal ti atap ko nga dapa kay naikan ni Randolph. Iti panagpanggap da iti dakaskin ka, Margaret. Tiawanan ba in? Nakaro ka di una yung tigura na kanyak na kaya't nakapatayan. Saan na ka matsiguro patayan? Ngam saan na amaaklon na sa bali ti pagtungpalam.
Numapanagnakan ti atap mo. Masapol ang mabalod. Tumulong nga kadagiti pan nakabagi ti lindag. Panawanan nga ipudnok ti amin king ka. Ti, kanya. Sabay kumatasan nakakagora. May isa ka private detective. Sakbay nga Mike dito Adan impormasyon na naawat ni General Ermita may panggap kay ni Randolph. Kabsat ni Randolph ti gapuna ang natay ti apo ko ni General kapoy ti droga. Nairanamot idi ngay nawat da ka bodyguard ken agar arim ken ka ni Randolph. No di kat di agpapada kayo nga inutil. Agmay-may sa lang ni Daniel. Saan nyo kit din akinabaalang? Nagasat kayo ta saan kayo anak magdagiti pan nakabagi tilintag. Ha? Bay! Siyak di mang patay kini Daniel. Agdapay nasken nga aramidak. Agbabawi ka iti inaramid mo kanyak Margaret. Mabalod kayo nga agina. Agyaman at naunay ka Daniel. Kasanod no saan mo na doktalan nga ada nakalamang adroga iti bodega. Makasangit ak iti pungtot ko iti Deja Randolph. Inranta na ti makisugpon iti negosyo. Tapno da tayo ti mapabasol iti illegal ang negosyo na. Ngam sana nagbaligi. Kaputan nalimod a kinatulag ko dagiti dadduma at trabahadoriyay. Masapol ang mapalod Deja Randolph. Tila babawi ka na kiayan ayat ken kuan. Dakas matgayam. Aglamlamangan. Ngam di na may lambangan tilintag iti agnanayon. Daniel, agan-anlag kayo kumakin ni Margaret. Amok nga dadaka sa pangpanggapan na. Ngam nakasagana akita nyaman ang mapasamak. Itay payas rusorotan naktikot siya itilikod. Ngam sa anak ngagpadlaw ang mabutihak. Inrantak tinagpainayat. Tanok ka makamandak. Nakasagana ako ni Danyaman na mapasamak. Saan na nakapundok na iti ang numero? Hello? Teniente Daniel Romero, ex-army, detective agent. Randolph? May isa ka nga impostor. Sikatin ang dadali ti negosyo. Inagaw mo pa iti kayan ayat ko. Rumbang asong batan nyo iti kabsat nyo. Tinagbasulan nyo ken General Ermita. Masapol ang maipayan iti hostisya ti papatay ti apo ko naggapo di droga. Daytoyan ti kalibusanam. Nakapato ka ti kotse. Making gasang gastak. Margaret. Agyaman ak tanakapot kan Daniel. Kunak na mapukaw kan. Kasta unay adanag mi kada Mrs. Rowa. Nasurok adwangal daw nga onpuot mo. Talaga nakadaktakas ni Randolph. Grabe mo't dagiti sugat ni Randolph. Ngam nakalasa takas ka. Bambantayan dagiti pulis. Taamangan no makalibas.
Sige, nakdanunan ni Mrs. Roa agimatang tikanin tayo. Sige. Daniel, dandanikan na tahiga po kanya. Kaya't na ama po kawak iti biyak mo. Ay, ayatan ka unay. Sikatirong mga ayatag. Agyaman ka. Sika ti kapipintasan. Papasamak iti biyak ko. Girl, I need you. I need your love. Ditan papagayam, tinagibusan, ti makalawas, apakasaritaan tayo ditoy, Sonata ni Aya. Insurat ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Produksyon supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. And it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place deep within. Amuyo kadi nga the exotic jeepney ket post-war creation na-inspired tayo kadagiti QI sheets nga impan dito dagiti American soldiers in the 1940s. Dagiti enterprising Filipino ket inalada dagiti makina ket napartuat day the exotic type iti jeepney. Short distance man when of feeder trips, exciting. Babaan iti Philippine Quick Transport kas kadagiti tricycle, motorsiklo nga da sidecar na ken dagiti pedicab, bisikleta nga ada sidecar na. Ti antibiotic nga erythromycin most usar ang mga gas kadagiti adwa klase ti bacterial infections, kas iti middle ear infections, skin infections, respiratory tract infections, ket pinartuat dagiti Filipino scientist ada Abelardo Aguilar ket ti American drug giant ti bilyon na dolyar. Awan tinawat ti Pilipinas ken ni Aguilar a royalties. Awan ti muscles kadagiti rama iti function daket kontrolado dagiti muscle iti dakulap ken ima. Ti kaadwan ti trabaho a muscle iti bagi ket ti puso. Ti maipam wenno maibumbana ket 2,000 galon ti dara kada aldaw ket agpitik ad adungem 2.5 billion adaras iti 70-year lifespan. Nasa amtim palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Pakawanin na kuma. Umdas ko man ti makikita maapan nakadusdusak. Suka iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni Ayat, nga agumpog iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. Numasugat ti puso, ket salmukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa balipay a drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.
Sugat iti puso. Di napalabas, nagpungtot ni Mrs. Salva ay dinaamuan na tinagaanamungan dagiti direktor ti korporasyon apan nakarisutan ti problema kadagiti trabador iti faktorya. Nairamraman ti panagsugsugal ni Maureen na pinabasol na. Nangaglayta ni Maureen ket kastaunay ti pungtot na kabayatan ti kaadana iti balayda. Binabalaw ni Attorney Flores daytoy. Nakiktot mat ni Rosano, iti impangta ni Maureen asaan pa'y kano analpas ti panagibales na. Inkadeng mat ni Attorney Flores akasarita ni Rosano may panggap iti problema dagitoy. Baan ti panakisarita manan ni Rosano ken ni Maureen na alukoy na matlaang daytoy anagawid iti balayda. Iti panagmaymaysa ni Rosano, saan analiklikan ti panakaipalagip kan kuana ni Laura. Itagagayam at tuyan tituloy ti nobela na Paul 1. Sugat ti puso. Wah, italang madugtalak. Basit gaya man ti kwartak. Makasurunak manan. Saan na kayat ni Rosano apon duwan ti account ko? Pawilan na pa yan nagsugal. Oh, nagtulakan dalakit din nga kinaday to eh. Bakay saan tak? Oh, umuawag ni Miles. May samat na tapapay. Umawag lang na damasapol na kanyak. Hoy, babae ka. Idi kalman pa'y laang urayak ti awag mo. Anya, katuwam ni Norman? Talaga si ka. Nagalisto ka kada kita abambanag. Amok manan ti pampanunota Miles. Anya? Umayak ti tayan mo? Di na ko niramraman. Wen kayam. Apay kit tinasaan. Kung kunada Rosano kan Leona. Nidad. Sipsiputan nagsamanan. Maureen, ni Miles manan timbawag ka. Ang kadi? Wen? Kaya tsuka diti sumorot kanyak? Mapana kita yan ni Miles. Anya? Oops. Relative mangarda kita lapayag yun. Talaga kursonada yun. Dadya gayem ko niya. Kuy daw. Saan kayo may rekomenda kan ko na? Babae lang. Timasapol na. Amang ano iti kasino man ang di pagtungpalan niyo. Amang ano nalipata mo. Da kayo matad. Mangdadal kayo man na nadago si Tel daw. Di ta kayo man lang. Amang ano aging gakamanan iti kasino iti agpatnag, Maureen. Saan da kapakibiyangan ko nakmanandad? Saan da to ama anawa da Rosano kan bakit Leona. Aramida ti amin na kayat kong aramidan. Si kakano ti kangatuan tinaala iti panag-examen nyo. Talaga masirib ka, Bernadette. At daladay tayo ti panangipas na kiti panagadan. Taba ilang matay ta, Brian. Agata, sino tinakamam iti day ta? Nangag ko ti panagsarsarita da iman kun mian. Uray dagi jay, nangato mo tinala ta. Iso ka di anaragsak ka.
Saan lang aday tati pakaragsakak? Amom, idi nakasangpwet aki balay? Kas tauna panangarakop ko kin ni Mami. Talaga analailo ka anya. Talaga? Kan naarakop ko ni Mami hingga po itinapalalo aragsak ko. Ay, sapay ko ma. Tawan ton ti problema pa'y kadagiti dadakkel ko. Ang mga nabasit man ang tinabati iti ATM card ni Maureen. Pakarga akto. Tama nga no day tanto man ang tipagsubangan mi. Imawag aki jay balay, Rosano. Naamuak nga awan manen ni Maureen. Tapnoon nariribok. Baybayan tayo latan, mama. Day takat. Binabalaw nak no apay nga indel-del ko ni Maureen ken ka. Ngam panuynuyam mat. Ni Bernadette ti pampanunutek tunggal agsubang kami. Ket, anya ti kayat mo? Ipaabak na amin aganan siya tayo iti kasino. Mama, ijay ton balaya pagsaritan tayo dadabanag. Kapapain ka ni Ardi. Ardi, agorder ka iti merienda tayo kada Rosano. At dala na patag pagsaritaan mi. Naggapo ni Maureen ni Jebalay ti Ibika, tabalayan. Yung pimanaw mo't lang. Kalpasan na nakapagsarita da iti kayem na. Magustuhan na ka, uy. Kuyog day jay amayl. Nagado abisyo na day jay babae. Sabasabali pa'y alalaki ti kakuy-kuyog na. Abalayan, adala ko may pagpakaasikin ka. Saan mong ipadpada ni Maureen kini Miles? Saan mo anaawatan ti kayat ko asawa na balayan? Ang mga nuday tati pangguram kanyak. Oh, saan ka akagura? Maawatan kagit di abalayan. Madadaal ti biyag mo no di mo ammot yagan anad. Ang mga no kwarta lang ti kamatan dayjay a miles kan ka. Amok mat amasirib ka. Ngam, kitaram. Kaano lang anagam ammo kayo? Ibaga na nga umutang? Ngam, ang mga no di agbayag kat sa balikit din ti agbalin akasukat na. Anya? Kadwana ni Maureen? O sige nga, Rudan. Bye. Saan pa'y lakit diyan na ibaga ni Rosano ka ni Maureen? Adami laang ni Norman kadagiti negosyok. Ngam numaamuan na dayta. Tsaklaan mo. Saan mat nga ta? Nga utangan ni Maureen. Di mo pa'y laing bagay tayo nagpasyar tayo iti igit ti baybay. Amarigatan kay ti assignment mo iti equation. At dakamatlangan dito'y balay. Pag tinulungan tanday ta. Dayta mo ti pagimbagan na ti adanubya na amasirib. Ang kababain. Kababain ka no. Sika lang tinakasursurwak iti balikas apanagbain, Bernadette. Ay, Jack mata na tagpalan tinagkatawa. Ang mga no nabainan ka. Dayta ti Jack Amon. Saan ko nga amo ti mabainan? Bernadette, dimtengan ni Lolam.
Nangagnalakit di ti panagkatawa ta. Lula yun na. Naimbagarabi iyo. Addaak. At ang sakit di pakaragsakan nyo launay kini Bernadette, Brian. At dalang pakaragsakan mi, Lola. Di may matanalapdan tinagkatawa. Aywan gayam, saan nyo ka diyan nakita ni Mami? Amang ano ada iti balay da lolo maploro. Sige, panawan kay pay. Aginanaak labiit iti kwarto. Wan, Lola. Brian, isurok lang kan kata formula. Sikamat lang timang sungbat. Dimtang ni Brian. Nagkuyog daman ngatan ka ni Bernadette. Sapay ko ma. Ta saan na ama panunot ti makibarkada. Malagip ko tinagsaritaan mi ka ni Norman. May panggap kada miles kan Maureen. Panakabalay da kayam ti kasino. Makaamon ni Norman. Tsak kaya ti may ramraman. Sugsugan nakit din. Agundaway ko kanunda ito'y amakay balas. Abusta saan nga mo ni Attorney Flores at dami laang ni Norman. Makigtutulakit ti. Inton maduktalan na ti amin. May bayagak matlaw na yan iti balay da Bernadette, Mami. Kunaktupay nga ijay tinagapuam. Nagpatulong ak namin iti assignment ko. Adun ti utang mo na imbag anakam ka ni Bernadette. Amang ano inton agsubang kayo. Isider na kan kadagita. Nasingpot ni Bernadette, Mami. Saan to ang mapasamak dayta? Nasaya at lang no kasta. Naimbagkit di ta ni Lola na Leona tinakadanon kada kami. Naungat ni Tita Maureen. Aglalo na mabartag. Kunkunat ken karo sa ano. Talagang awan pagnakman ti asawam. Anya ti orasan, awan pa'y ni Maureen. Saan niya kumapigsaan, Mama? Siriring pa lang ni Bernadette. Masirib ti anak muro sa ano. Awan ti may limod mo, may panggap ken kuana. No saan to pala dumtangin ton madamdama? Awag ak tulangan. Nalpas matlang at di mo may turong ti asawam. Uno, di mo kayat nga ilintag. Bayamon, makamun ti pagbanagan na. Ngumkuy daw ka kaniyak. Mama, sumrika ko nito kartok. Adapay kaya maramida. Umay ayon tigasat kanyak. Manipot itay dimteng kami kini Miles titi kasino. Agtultuloy ti uuli tigasat kanyak. Iso akon ko na ni Miles itay. Naggasat ti kwarta na utang na ni Norman. Mamatyak mat. Nga utang day chay. Nga magyamanakin ko na. Awan ko man ti sukal ko itan. Talaga nga ta, ana ikari ang mga bakak. Kunak mo nakaturog kayon, Dad. Dangag ko ti panagpakadamitay kin ni Lola. Nangag mo kaya. Wan, Daddy, amok ngawan pa ni Mami. Ngamoray na patpatag na kiti barkada na kentibisyo na. Patpatgag, kan nalailo aklat takin ni Mami. Agyaman ak na maawatam ti amin.
ken ka, anak. Wan gayam. Ala, nalipatak matan nga ipakita kada kayo tinala kita eksamen may tay bigat. Kalat nga na nagpakwis na stricto maestrami. Nan kitak man? Kita nyo. Lagi nga ito tinalam. Kalat rin magsak kayo ha, daddy. Sige ha. Mapana ko niti silad ko. Kaya't kunti matunog, daddy. Sado alas 12 titing nga trabi. So lang ti pan nakalagip ni Maureen ni Mawag. Hello. Rosano, adda kami pa ilang kini Miles sa casino. Maban kami ti bar, sakbay nga gawid kami. Nalabel sa natin nga trabi. Magawid kan. Dito yan balay nga ginom ka. Kaya't mo arod nga ginom kami kini Miles di tabalay? Ha, Jack kayat? Uray ang angaw ti panangibaga ni Miles kakursonada na ka. Jack kayat? Amangan no pagimunam tinasing nga dagayam mo. Amom Rosano, dagiti kasken ka nga adut kwartana ti magusgustuhan ni Miles. Da kailangan ka ni Bernadette tinapateg itibiyag ko. Adula amin. Sige, bye. Bye. Oh, naipaabak man nga tan ni Maureen. Di kwarta nga inted ko. Sa palagayam tin makaamoy tinay ta mama. Sa niya madlaw, lumalaing ni Bernadette. Talaga napas na kay ti panagadal ko, daddy. Masirip ni Bernadette. Saan mo nga ibaga? Ani Brian ti makagapo asumirsirip ti anak mo. Tagapo tagpatpatulong pa iti kaayan ayat na kankwana. Lola, daddy, mapanang kagtikusan? Panawan kayo pa eh. Nasair kung samot ang tirik na ni Bernadette. Pudno mati ko na. Napatpatagkit din na Jaya Brian. Mama, kaya't ko lang aray awon ni Bernadette. Di yung kadinadlaw analiday? Talagang awan nakam ti asawam. Ang mga nukal lata makaring ni Maureen. Ad lang agsakit tinakam na. Nakaragragsak kay di nagpakadak idirabi. Apay analiday ka? Aday ta. Imisam ako, tapno di mo kunan, analidayak. Talaga kastoy ti matak. Kasano analidayak at kasarsarita ka, Brian? Kasla mapilpilitan ka lang misam. Nagado amadmadlaw mo, makaanayan ti panagayat mo kanyak. Maragsakan ako ni tita Brian. Agyaman ak no kasta. Katsapay la kumata saan kantong agbaliw. Apay ko mga agbaliwak. Saan to ang mapasamak dayta, Bernadette? Wanyati nang awa ka ti Miles kanyak. Lino kang nakitil, di pa naturog ko. Hello? Si Kamat. Saludsod ang pailan. Agpadataan na po yatan. San ka di? Anya? Dakkel, tinabak mo, di Rabi? Di mo pailangan bayadan ni Norman? Oh, apayasyak ti pagdamagam. Mabalin ka di, madamdaman ng agsarita ta, Miles. Uray, anyat araramida kawan makapawil kanya kunakmanan. Sige,
Agkuyog tamanan nito rabi eh. One. Okay, bye. Maureen, nakaring ka din? Di katugangak. One. Imawag namin ni Miles. Imawag ni Miles. Nalipatan ni Rosano nga intrang katirida. Iso asimbre kaklatan. Rumwar ka kadi itangal daw. Jack paya mo. Ipasarta ko man ni Bernadette intun malam. Kalpasan ti klase da. Sige. Matataal man ang tiplanok. Dahil talaang ti ibagak. Amangan no makaturturog ka may laang, Maureen. Talaga, saan tama kapag kuyog agpasya rin ton malam? Ni Lola Jay mawag, ipasyarta ka no kini Mami Timol. Rambakan nyo lakit di tinangato ana alam iti eksamin. Nag-uwi ni Lola niya. Maragsakan da lang iti achievement mo. Siyempre, gaputa kadwayo ni Maming. Amok ka naragsak ka. Pud na launay data. Man-mano ti kasto agundaway. Kadwayo pa'y gayam ni Dadim. Jaklam mo. Ngamuray ni Daddy. Tinapatag. Kadwami. Kasla ubingak pa'y laamay iliwan iti pamatag tiinak kanya. Kasta talaga. Naragsak no naragsak ka mat. Hello, Brian. Nagkapa kayo opisina yung Mami. Ni Manong Norman lang tinadanon ko. Adaak dito'y mall. Adang amin napatag-arin ng tak. Umay kalangan dito'y tamang rabiitan. Sige nga ron, Mami. Amang ano agdadanon tayo kada Bernadette dita. Kadwa na kanon ni Tita Maureen kan ni Lola Leona. Anya? Saan kayo pa'y gaya man nakapag-amam mo? Umayak nga rudan dita. O sige nga rudan, Brian. Bye. Adda ka no da Bernadette dito'y mall. Ni Bernadette. Kadwa na nga agpaiso da Maureen kan Mrs. Salva. Ilingad ko ti rupak tapno sa anak ang makita ni Bernadette. Ni Maureen, agturong dito'y. Anya pa iti mapasamak iti daytoy apakasaritaan, gagayem di uliwayan tarabayan ti tunggal paset ti nobela ana paulwan. Sugat ti puso. Nobela ken isursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas, iti matdireksyon Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot met kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. My God! Buwa kay Dan! Pakasin! Ginapagaramitan ni Tito Gas! Tulungan ka! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-gayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti tanam ni nanang mo.
iwanan kan panakalit ka, anatingkar. Itilaksid ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti paragibalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimang agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimang agura. Kinapalabas, nabuwak dagiti tao iti ospital. Iti nagpipinaltog dagiti pulis kan dagiti managdakdakas. Takayat kumaapatayen dagiti pasurot ti mayor ti gunman aminandaran na idi amang patay iti bisi mayor. Ngem saan da nagbaligi. Ngem kaddi napatay da nila kay Matias. Iti sabali abangir nagpakada ni Chloe iti inana. Takayat na ti dumaray iti press conference nga angayon dagiti pulis. Kat ita adoy tituloy tinobela Anapolwan. Naitalimang agura. Chloe, papanam ta nakarubot ka matiha? Tinawagak ti gayam ko apalis, mama. Kung nakakayat ko ti dumaray iti angayan da press conference. So ngayon baga na kinipidi kat ti jay manugot. Anya? Wad, mama. Takayat ko matamangag ti panagpudno ti pimaltog ken ni Bisi. Saan ka mapaniha? Mama, di da kumamat kan lapdan. Tawaray katamumat ni Pidi adumar ayak iti angayan da a press conference. Nagarukit din a reporter ti umay mga cover iti ibunan nagdayjay apugot. Asino nga tati ito doon na mastermind iti panangpaltog na kinibisi? Miguel? Ni Senyorita Chloe, damot iti kampo. Nakaumay kamat, Miguel? Apay? Agpresenta kamat na reporter? Katumay ka ag-observe? Saan, Senyorita? Imayak. Tainawis dak nga umay agdengeg iti bulgar ti kriminal no asino ti apo na. Asino nga tangagpaiso ti ito doon na a mastermind iti panang paltog na kinipisi? Mamuanta ito. Apaman nga agso, Senyorita. Tay dyan ti pimaltog. Napanan nagtugaw iti lamisan nga yan ti microphone. Mamantay itan. No asino ti mastermind? Agsaritan ni Provincial Director. Asino nga tatito no ti pimaltog anang bilin kan kuana tapno paltugan na ni Bisi. Maamwak to apaman na sumangpet ti anak ko nga imatindar iti press conference. Magriring ti cellphone ko. Sino nga tamat da ito nga umawawag? Ni madgayang burog. Hello, burog. Ay, senyora. Naiturogan ni Mayor kapwede na laos apartag na. Kat amangan no, bigat kaminto na makaawit ita mansyon. Simpergwensa. Sa dino ti ayan yo?
Ay, kwa, madam. Apay adi ka agsao. Sa dino ti ayan yu ka ni Placido. Initip na ti cellphone na. Nalubat nga ta. Iso adinan na sumbatan ti damdamag kan kwa na. Mama! Mama! Ay, Chloe. Mama! Ay, agsangsangit adimtay. Ay, nga tinapasamak kan kwa na. Agsaw ka, iha. Matitilang ako ang kalagiti sa ibak mo. Anya tinapasamak itni na tindarama press conference. Apay agsangsangit ka si Mangpet. Ni Papa, Mama. Ni Papa. Apay ni Papam. Awag lang itay liburog. Kat kuna na anak katurog kano ka po itinalaw sa bartak niya. Isutin to doon na mastermind iti pan nakapaltog ni Bisi Mayor Gonigondo, Mama. Anya? Saan? Anya ti ko na Miguel. Ni Mayor Placido ti mastermind. Wala nang. Anya ti rason. Taapay nga imbilin na ti pan nakapapatay ni Bisay. Gapo siguro iti panang ibagbagan ni Bisi. Alumaban tumot para mayor inton umay apa nagpipili nanay. Kaumanay ka diday ta arason na nagkaw. Siguro kat gapo pa yun iti bulgar apa ng tultulong kada tayo aman nalo ni Bisi. Gapo iti panakagraryo ti dagada mayor, nanang. Nagarami din ni Mayor ti sakit ti ulo na. Wen nanang. Kat ko na ni pugot. Anak kasagana kanong agbalin asaksi. Tapno mabalod lang ni Mayor. Apay akaguranan ti amo na. Gapo iti panangisikat da iti biyag na. Idi adda iti ospital nanang. Aywan gayam. Kunak man no nakaro ti pan nakadisgrasya na. Agam kinabaalan na mo tinagsao asim mango kadagiti reporter. Wen nanang. Ngam ituloy na pa iti panagpaimbag na. Mayor, agreeing kayo. Tapno maamuan nyo tidda ka sa damag anang ko iti radyo. Mayor, agreeing kayon, Mayor. Kat delikado kayon, Mayor. Nagman na singain na nyat mapaspasawa kaya broga. Mayor. Ibuki radyo kumadagiti matayo at dadakas adamag arumbang amaamuan nyo. Nyatay talaga ako ng burog makaturturo. Ay, agiyaman na. Mulagat kayo matlangan, Mayor. Makaturog ang burog. Isang bagamon no niya na ito. Dakas adamag ng bagbagam. Napasama ka ti pagbutbut nga nyo, Mayor. Nagpudnon ni Pugot, Mayor. Anya? Wan, Mayor. Kat da kayo ti intudo na mastermind. Iti pan nakapaltog ni Bisi, Mayor. Nanang, apay asangit ng hilo. Ang mga numabisin. Naibus ka rin ti ginatang ko idi agatas na. Adupay, intimpla ako ni tigatas na. Di namot kayat. Ang mga agsakit ti tiyan na. Saan mo't siguro? Inapog. Sumardeng ka nga minon ni madanagan ni tatang mo. Sumardeng kan, taintay to kitaan ti bangkay ni lulong mo Matyas. Nagsardengan ngagsangit. Iti panangibagayo ngayon kay kitaan ti nakamasayag alulong na. Uwan barok. Isut pagsangsangitan na siguro. Takayat namot makita ti bangkay ti lulo na. O sige nanang. Hintay to ije San Simon.
Tapno makita yung matibangkay ni tatang. Mama, asino ti awagan nyo? Ni Burog, iha. Anya ti bagayo kan kwa na? Ibagak adida pay laagaw awid kan ni papam dito'y balay. Aging gaad di marisot tinay pabasol kan ni papang mo. Anya? Inaktoy di ospital nga ayan ti pimaltog kat kasaritak. Mama, bantay sarado dagiti pulis ti pimaltog kinibisi. Kat na mga no dida kay palubusan ama kaasidigkan kwa na. Sanak matada ka sa tao, tapno paritan dak ang makisarita. Anya ka dia talaga ti ibagayo iti dayjay apugot. No maikan kayo iti guntaway ang makasango yo, mama. No palubusan dak dagiti pulis abantay na. Dua kam laeng agsarita iti dayjay apugot. Kat ibagak nga ikak iti milyones. No lakit dita ibabawi na dagiti imbagbaga na kontra ka ni papang mo. Anya? Pasuksukan nyo dayjay apugot? No kasta, mamati kayo kadagiti amin nga imbagbaga na, mama. Lupod no man wano saan dagiti imbagbaga na. May mayat no pasuksukak latan. Barang umanugot abaliktadan na dagiti amin nga insa sa una. Agyaman na giti kape, Burog. Abay at di nagriniing itay di pa'y nakalnag dinit. Rabin, narabyanak dito'y hideout. Apay, adda pa'y laran tayong agawi di Mansion Mayor. Anyakit nga rodan, saan mo ta mabali na dyak agawid? Ken, sana mabali na dyak sumre kiti munisipyo intong bigat. Ay, Mayor, nadadalan tinaganyaw. Kat amangan wanted kayo itan. Niya ti salsalita ang Burog. Sa inyo ka di amalagip ti imbagak kada kayo. Idi si bibartak kayo, Mayor. Apay, at akatimbagam kanya, rining nakade. Ay, wan, Mayor. Kat nakamulagat kayo matide. Imbagak ti dakas adamag kada kayo. Patwa pangkas. Anya na itadakas adamag. Ay, napasama kan ti pagbutbut nga nyo, Mayor. Ha? Naibagan ni Pugot. Ada kayo ti mastermind. Iti panakapaltog ni Bisi, Mayor. Anya, patwa pangkas. Ada inangay apris conference itay malam ti provincial commander, Mayor. Ha? Kat insango da kadagiti reporter ni Pugot. Kat anya timbaga ni Pugot kadagiti reporter. Ay, imbaga na ada kayo ti mastermind pan nakapaltog ni Bisi, Mayor. Pato bangkes. Makapong tutang. Hindi pa nang dadal na yapugot iti reputasyon ko kas Mayor, Burog. Mayor, agpaiso ka di ti imbaga ni Pugot, Mayor. Pato bangkes damagang bailam. Diyos. Lukas takot agpaiso, Mayor. Mabalin nga libak ko. Nagitimbag bagaday jaya tao. Ay, anya nga rod ita ti plano yo, Mayor. Agawin ta na di Mansion. Tasyak mo ti mga nga iti press conference intong bigat. Ibagak akinaulbud amin. Nagitimbag baga na di apugot. Maawatam. San ka nga agsobay? Agawin tan! Nanang, datan ni tatang.
Matmatan niyo tinakapimpiman na bangkay na. Ay, balayan. Apay ang pinanawan na kamatan. Ada kami tayo tiya po ko tatam no may nakakita na balayan. Ni, agsangit na to ng hilo, nanang. Na naman tila dingit, di ko po sa intilulo na. O sige. Dito'y kayo pailangan nga ron sibay tilungang nanang. Tayo nakman makisarsarita karagiti pada tayo aman nalon. Ngay maymot na kilaman. At na nagsabing alugan iti arubayan baraw. Ni, timot asawa ni Vice Mayor Gonigondo tidingtang nanang. Umaymot makilamay. Ay susapo, nagadukit din na bodyguard na. Mabait lang nanang. Tayo naksabten nida. Mama, adda kay matlagayam dito biranda. Rabin, hintay maturugan. Umuna kalata na maturog iha. San pa'y nga umapay kanyak ni Ridap. Pampanunutan nyo kadipay lang ti parikot asang sangwan ita ni Papa? Problema tayo amin, iha. Talaga nga ta nga iso ti mastermind iti pan nakapaltog ni Bisi Mayor, Mama? Ay, nadadaalan tinapintas nga imahe ni Papam kadagiti tao. Gapo iti daigjay apugot. Isardeng tayo pa lang nga pagsaritaan day tapanag. Hintay kiti maturugan. Ada nagsardeng alugan iti arubayan, iha. Ti matlugan ni Papa. Iso jay dimtang. No kasta, nagawid damat lang ka ni Borog. Iso dandagi jay, Mama. Nasaya tunay tasim magpatdan. Makasaritak matlaang itinalapat ni Papam. Miguel, saan mat ang nagbayag ni Madam Lucila dito'y minatayan? Gapot amapan naman ang bantayan ni Bisi di ospital nanang. So asan na nagbayag? Indagas dala ang titulong da kadateo. Anya? Ada intag ti asawa ni Bisi Mayor at tulong baraw? Una na. Adto eh. Nakasubri pa lang. Kwarta? Una nang 100,000 namin dito eh. Bareng umanay apang gasto tayo kinitatan. Ang ingga maidulin ti bangkay na. Nagsaya at kitin ni Madam Lucila. Talaga na saya at daadwa kinibisi nanang. Kat kunana ano kasapulan tayo titulong. Umasidig tayo lang karakwada. Awang kinagpaiso na dagiting bagbaga na di apugot agribina. Honey, di mon ilibak. Tanya ko mati maghanap dayjay apugot no padaksen na ka iti imatang dagiti tao. Pato abanggis. Mamati ka dagiting bagbaga na di tao. Am-amo ka, Placido. Si Mang Petak dito'y balay takayat ko ano mag-andi problema. Nga madagdagan mo't gapo ka na kiti magbagam. Placido, saan nga ang angaw itada ito'y arimso a problema tayo? Amok! Iswa si Mang Petak. Tainton bigat. Siyakmat niya agpa-press conference. Ibagak, apat padaksin naklang na jay apugot. Nawaya ka nga agpreskon, honey. Tawan pa'y warrant of arrest mo. Ngamti sa ludsod. Ada nga tamamati kadagiti ibagam iti preskon. Pato panggis.
Tapay kumangawan mamati kanya ka Agripina. Ala, sapay lang ko mga rod, tama pamatim ti si bubukal nga ili ti San Simon. Nga inosente ka kadagiti ipapabasol daken ka, Placido. Agyaman kami kada kayo, kakabsat. Ta nakipagpatpat nagkay manen nga may nakipagbantay. Awan sa baling at tinulong na sana na tayo batla. Agyaman kami. Ang agawid kami pailaan kini Miguel ijay kimigaw. Umay kam tumanan inton malam. Well, salad. Nanang, dakay pailang kadapan nyo. Sibyo ken pasyo ti agawid di kimigaw. Agbati ak pailang dito San Simon. Ha? Ne, itaapay barok ket umay tantumanan inton malam. Nadamag ko nga damot angayan ni Mayor a press conference itabigat nanang. Ket kayat ko nga urayan no anya dagiti ibatan na asarita. May papan ka dagiti may pagbabasol ken kuana. Inka kadi iti pakaangayan na. Saan nanang? Tamok anapudot lata ti ulo kanyak ni Mayor. Nga madaybaon ko ang mapanagdengeg. Isunto ti pakamuak no anya dagiti ibagana mo't iti press con. Papa, adun dagiti reporter iti rungar. Nasayat no kasta. Nga masag tular umuar. Hinton nakaplastar amidan dagiti ramramit dagiti reporter. Nakadagdag sen unay dayto itaasang sangwen nyo nga aligasyon kontra kada kayo, Papa. Tinadala namin pinsan day di apugot tinapintas sa reputasyon nyo. Wan nga roda. Ani, nakasaganan dagiti reporter. Nakaplastar amin ang aramid da. Mabalin mon amapan ilaw-lawag ti may pabasol kan ka. Sige. Mapanak nga rodan iti ayanda. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kan iti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Amuyo kadi a 4.54 billion years gayamen ti planeta adaga. Nagusar dagiti siyentista ti radiometric analysis tapnon maamuan dati 20 lubong ket segon ti Washington Post 4.54 billion years ti nakuntar dagiti researchers.